Evo ga, opet se javljam iz ovih muzejskog sklopa u Bogoti. Ovdje vidimo jedan vodoskok, nadzornu kameru. I ovdje vidimo istinski postmodernizam. Ima li išta postmodernije od ovoga, dragi gledatelji? Ja mislim da nema. Evo ga. Ili ovo možda sam Kožarić postavio ovdje. I tamo se vidi vijori jedan barijak. Dva barijaka, jedan Kolumbije i drugi, pretpostavljam, Bogote. Ili ove fondacije koje je vlasnik ovih muzeja. Tu se dalje vidi jedan muzejski prostor. I opet tu postmodernizam. Doviđenja.